Eli were sons of Belial. They knew not the Lord. And the priest's custom with the people was that when any man offered sacrifice, now the sons of Eli were sons of Belial. They knew not the Lord. Thank you so much, man of God. Appreciating abasevakatsheleyo. I'm saying my brother there. Thank you so much. Thank you so much, sir. God bless you. And I saw the woman of God. May God bless you. Thank you so much. Now, incwadi esibalileyo ikhuluma indaba engahamba exake to understand, because uEli obalwe lapha iBhayibheli lithi abantwana baka Eli bebengabantwana again baka Belial. Abantwana baka Eli uEli ungumprofeti, uBelial ngenye indaba enza funa sichaze. I want to also make it clear that I'm here as a son. Eluveve ngumntwana walapha, ungikhulele lapha, ngifunde lapha. Izitolo zaqala embezazi izona lezi. Ngibona labafowethu abangaphansi kwesihlahla ngale God bless you. Indoda yamfundisa isibhakela nelalela la. Thanga ave, may God bless you sir. Yes, thank you so much. So I want you to understand, child of God. Esukubala lapha incwadi ithi uEli ezele lo nkosikazi wakhe. iBhayibheli mhlawumbe ngasinikanga ukuthi lo nkosikazi ngoba, but uEli uzele amadoda aziwe eBhayibhelini njengoPhinehas loHofni. uPhinehas loHofni bezele nguEli ngokwenyama, but iBhayibheli selibuya lithi uPhinehas loHofni benjalo bengabantwana bakaProphet uProphet Eli, ngabantu bakaProphet Eli, but at the same time ngabantwana bakaBelial. uBelial it means wickedness. uBelial kutsho uSatan. So uEli uthi ngizele lo nkosikazi, but iBhayibheli nxa selikhuluma omunye wabantu abazeleyo, please help me there. Please. Now abazelweyo sebezelo uma besithi ngabantu abami, ukhangelele ukuthi uzanikeza abantwana imilayo, ukhangelele ukuthi ngabantwana abazemele bakhule bafane naye, because uEli already uyinceku esebenza endlini yenkosi. uEli already utholakala esendlini yenkosi engumpriest. It means uNkulunkulu. uEli etholakala already ngumpriest endlini yenkosi, usebenzela uThixo mihla ngamalanga, ungena ethempelini esiyanikeza imhlatshelo kaNkulunkulu. Every day usebenzela uThixo, but abantwana abazeleyo uPhinehas loHofni sebekhitshwa liBhayibheli kuthiwa uPhinehas asomntanakhe. Yazi indaba uma nxa ungafuna ukuyi-understanda uyilethe today lapho esihlezi khona. Kunzima la namhlanje, abanye bazwile ngobaba okuthiwa nguThinashe Mgabe, kodwa abaningi ngobaba today abekho abafisa ukusondela phansi kwakhe ngoku-understand ukuthi mhlawumbe ngingafika kuThinashe Mgabe. Ongamaziyo uThinashe Mgabe udume ngani? Udume nge-DNA test. Uyakuthatha abantu abakho labo, athathe igazi labo, athathe igazi lakho, ahamba ayetesta, ayecheka ukuthi lo mntwana olaye maybe amnikeza ibizo bhatheka so wakho, maybe lesibongo sakho bhatheka so wakho, maybe ubhatalela school fees but ubhatalela umntwana ongaso wakho. So ubaba uThinashe Mgabe le company yakhe kuthiwa Global bayenza umsebenzi wona lo okudinga lokuhluzisisa ukuthi labantwana abasezimulini ngabakuleyo muli yini. Ngiyakwazi lokhu mhlophe obaba namhlanje abakhona akekho abangafisa lokhu, hayi obaba kodwa bonke labo mama bakhona bathi nxa kungathiwa asambe koThinashe kuyecheka igazi, abanye bangachawa luvalo
umuntu sengatshala uvale eqolo, omunye sengatshala uvale emazwanini, esesaba ukuthi mhlawumbe umntwana ongathutsha la ngiyadiscover ukuthi part we-5 yonke owami ngoyedwa. They will discover later ukuthi maybe umntwana engilaye ngimnikeza ibizo, ngimhambise esikolo, maybe that child doesn't belong to me. Now, iBhayibheli selikhipha ukuthi u-Eli abantwana abazeleyo ngade kungaka DNA emhlabeni uyathutsha bengasobakhe. Asale senazelela ukuthi ugcinile abantwana kodwa kasobakhe. Ngezinye zendaba uThixo ethe ngizihambele ngisiza lapha eLuveve to verify and give clarity ukuthi omunye today lalapha khona usezezilahla impilo because udiscover ukuthi kungani kule mimoya emlandelayo, akasakwazi ukuthi imoya emlandelayo ngiyangakibo njalo ingibo alayo yiyo yini ingibo yoqobo. Omunye wasazi lesibongo asebenzisayo ayisona esakhe isibongo. So ngasambede ngumsebenzi uyafika emsebenzini kwale athi uyangena lapha azamele ukuthengisa amatamatisi, i-city council ithi ngikhona lapho. So kungani i-city council yamzonda kanti i-city council ifuna ukwenza indawo ihlale ihlanzekile. So you realize now ukuthi in every area uzabe sebona impilo yakhe, mhlawumbe ukhona ulalele impilo yakho in every angle, akulo ukuhambayo khona ukubhoda ama-church osusele ukuthi ube ngubishop wama-church. Ungene kuleni church uyakwazi ukusonta wayo ngade kubothi intambo hamba ohabopha ngade kubhabhathizwa ngenkomitho kube ubhabhathizwa emanzini agelezayo konke ungenile kikho uzama ukuthi impilo kayibe right, but up to today impilo lokhu isiba left. You try everything, uzabe ugijime ngazo zonke indlela. Lapho ukhula khona uguqile uhambile wakhule uguqile. Lapho ukhula khona ligida uhambile konke wakwenza. Lapho ukhula khona kusenzwani yonke indlela ukukhonzwa ngayo uyizamile, but impilo lokhu ikuphika. What is happening? You're busy ucabanga ukuthi maybe it's because of ibizo. All right, let's come to that. We have an issue identity. Indaba esiyitholayo ebhalwe lapha indaba ye-identity, ukuthi lokho asitshela ukuthi yikho khona kanti kayisikho. U-Eli nxa ekhangele uthi ngila abantwana ngizela ababili, but iBhayibheli lithi Eli nxa uzafuna ukuzala zala katsha mfanami laba sobakho. Ama-spiritual husband azenzela umathanda ezindlini, akakhiphi wena inkomo kodwa athatha amakhosikazi abanikazi. Khathesi ilanga litshonile esiyalala nje khathesi u-spiritual husband uyabuya ejutini, u-spiritual wife ubuya ejutini. Kwenzakalani kakhipha uthi unkosikazi ngowakho kanti unkosikazi asowakho nge-spiritual husband. Uthi umngakho ngowakho indlela umngakho apopota ngayo udlula uRadio Zimbabwe upopota ukudlula umuntu ongumama. Kwenzakalani kanti kuye kasenguye mngakho kuphela usengumngakho lesinye ispirit esingayisiso. Uyafuna ukukhuza abantwana abangena endleleni right but abatsheleki wena ubakuza balomunye abamlalelayo. Ayisikho ukuthi abantu abakungabalaleli, kukhona enye ivoice ekhuluma kibo abayilalelayo because le voice ekhulumayo nguye umnikazi wabantwana. uVashiti singamkhangela eBhayibhelini kwincwadi kaEsther. Ngenxa yethuba ngiza kuncintsha ichapter wathi ngikuzwele ngoEsther 1. uVashiti ubizwa ngumkakhe bayenze umdlalo for more than 40 days. Kuphekiwe kwenza umcimbi, inkomo zibulewe. Umkakhe kaVashiti igama lakhe uAhasuerus kumbe uZexus kade king ebusa, so bekungahluphi ukuthi ayenze iparty for more than 40 days. Bacha iparty, obaba bakwela beside, omama bakwela beside, ziyadliwa inyama, kuyagida kuyanathwa, konke kuyenzeka. uVashiti nxa kade ekholisa egide labanye omama abone sokuqhamuka obaba
obaba nxa befika abananzelela ukuthi obaba laba basebenza nobaba wami ababuze obaba kamele ngabe lilahlekile yini obaba bathi ayisithunywe kuwe Ndlovukazi sithunywe kuwe Nkosikazi yenkosi kutheni inkosi ithe woza ngapha inkosi yakufuna ithe buya ugqoke icrown yakho yobukhosi uVashiti eBhayibhelini waphuma Mgceke wathi mina ngapha lapha elindizela khona angibuyi hambani lemtshela ubaba ukuthi I'm not coming there ubaba uthe kuzwa ukuthi uVashiti uyalile uthe kuzwa ubaba engakadecide obaba ehlezi labo bagijima bathi no ngomama onjani oyalayo ngoba lo mama njengoba kunguye ohleze ebukhosini babomama angayala omama bethu ezindlini bazafuna ukusidelela so ngona yali umama lo kade kwabe kuyaliwa kwaVashiti yebo kwangena uEsther othandwa ngamaKristu othandwa ngabazalwane but uVashiti uthe sengena ekubuseni esephume ubuseni sokungena uEsther indaba ayalileyo ngiyokuthi unxusiwe ngubaba ubaba lapha khona kugcwele abesilisa umama ozaziyo umama ozihloniphayo wathi angeze ngethutsha ukuba baba ngigqoke icrown so ungayithola lo mama beyichumayela mama abafundisi bakhona la uma beyichumayela uVashiti wadelela umkakhe wahamba abomama lingabadelela baba umuzi yachitheka enqathi lo muzi wawumele uchitheke ngenxa uJesu wayesephila wawumele uchitheke ngegama lika Jesu. Thank you man of God. Thank you so much. Asekuxotshelwa kuyini uVashiti kaqotshelwa ngudelela ubaba but uVashiti unanzelele iidentity kababa uyamazi ubaba amthethayo uyamazi ubaba amthandayo usenanzelela ukuthi ubaba osekubaba asenguye baba wamthathayo ubaba amthathayo uyamazi ngiyabonga uThixo ngoba uVashiti uyamazi ubaba amthathayo uVashiti uyayazi ijaha lamkobisayo so lelo jaha nxa lamkobisayo lokhu likhangele iheight lokhu ifanana icomplexion lokhu ifanana but izenzo sesiphakathi uVashiti uthi no lezi zenzo sezombaba wamthathayo identity uVashiti uthi no ubaba wangithathayo angeze ambize phambi kwamanye amadoda ethi kangibuye ngigqoke icrown kuphela ngakwenza njani ube ngigqoke icrown mama abafundisi understand this uVashiti into ayalayo ngiyokuzwa ubaba owakhipha inkosi yabantu isithi mama ubuya ngapha ugqoke icrown kuphela oza ngapha ugqoke icrown kuphela nxa uVashiti serious wayekhethe njengami ngameka sure ukuthi nxa ngikhethe intombi angikhethi intombi elothando ukuthelo lenhlizweni ngakhetha le structure ngathatha isikhathi mbhoda ngidinga istructure ukuthi ngamthola ngayo uVashiti wabesithi ubaba wangikhethayo angeze ambize namhlanje athi bengigqoka icrown kuphela osekubaba ayisikho kukababa because wayesefiswa nawo ukuthi ambiza azomtshengisa atshengisa amadoda ahleziyo lapho ukuthi ayisondaba yokubusa kuphela akulwenza iphathi ye40 days mina mengiyenzileyo ayisondaba ukuthi ngilomnotho kuphela ukuthi ngiyakwanisa ukwenza iphathi for 40 days but mina ngakwazi ukukhetha inkosikazi wafuna umama abuye enqunu engagqokanga lutho but egqoka icrown ehlale ekhanda umzimba kamama oyinsitha ubonakala egcekeni uVashiti wabakwazi ukuthi ubaba osokusenza sokuye ayisuye but alokho kunatha for 40 days iko sokumenza yenze kanje ukhona uthi ungakunatha kuyakutshintsha indlela enza ngayo okunye ungakunatha ku-right sibila kukho wrong khona nxa kunatha kuhlezi wandawo akutatazeli but wena ungakunatha iproblem yakho ukuhamba usudinga indlela awusayazi ukuthi engaphi indlela khonokho nxa usukunathela sesikwazi lesi aso step sakho esakho istep siyasazi but lokhu ngesokunye sokunathiwe at least ungakunatha ukwanisa ukuhamba same step it's okay Jesu
Othando Jesu. So wabakwazi ukuthi indlela ngiyafisa ukuthi namhlanje ntambama ubuyela ngikhaya ihenga olayo ngobaba wangikhaya izondo olayo ngobaba wangikhaya ngoba uhlale kupopotela understanda ukuthi akumise emgwaqweni wathi psi angani uthengisa ama frozen yanedinga wena wayengadingela ukuzokuhlukumeza uyakudingela uzokunika uthando but lo sejinga ukhona umunye umoya osuhlezi phezulu kwakhe. IBhayibheli lithe umntaka elaye ngumntaka Belial. Umkakho othi ngumkakho uhlale ngumkakho. Be careful akasengemkakho yedwa semzimbeni womkakho. Umntwana wakho omzalayo umfunza iporridge. Njengabo mama sho. Ungathola sefunza iporridge. Umama uyakufonela so especially nxa sanda kuzalwa kuyi first born. Yale phone umama. Uzothe uthi iporridge yomntwana iphelile. Ya uhambe ethambe sele lakhe mbekweni. Ebuya eyipheka umama uyameka sure ukuthi umntwana esidla 5 spoons la mama yabeshaya izakhe 5 eyipheka soyichaya ebeyishaya zeshaya lengoma yesheshi ebhize ginya mathe kungani ulungisele ukuthi uthanda umntwana kanti uthi hayi isikhathi sesesifanele yonke idliwa ngumntana eyifotshona emganini idlula kwakho umlomo kungani utest ukuthi yachisa yini iyaphela umgano umama wakhe test enika iporridge shape kanti udingakalani la udinga ukuthi adle khona phela but umntwana ogcina njalo you realize esekhulile akakwazi ukulalela umzali kathesi lamanje uyasitulwe kuzohlala la akathemba ukuthi umntwana kangenzelani. Ngiyaxolisa mama wazalayo ngiyaxolisa baba wazalayo wena wazala but ispirit sasala nguBelial uzahlala la umntwana kanti asengewakho usedinga igazi lika Jesu usedinga ubukhona buka Jesu nguye okwaziyo ukulungisisa indaba zabantu. Yazi ungayenzi mistake yokuthatha imaster ithi mhla isifile ugijime lawo usiya koBenz. Ungayenzi mistake yokuthi mhla uthenge iToyota ithi mhla isifile ugijime lawo usangena layo koNissan. Be careful bangaba le idea ukuthi imoto ilungiswa njani but yako Toyota ibisele ko Toyota man eyako Nissan ibisele ko Nissan man. Hayi man nithi imoto yako Toyota ayingadini sihambe koBenz ngoba le idea uyilungisa but abalalwazi bokuyilungisa. Sheshika Jesu ongilaleleyo ongizwayo wherever you are understand imoto ingafa engeyako Toyota into esisidalela inkinga. Uyathola imoto ungasazi ukuthi ibizo layo kahle kahle seyithi ngoba ile engine yeBenz ile body yeToyota ile amathaya BT50 konke okukiyo ukuthi uyithi imoto akusavumi so kumele ubombe ukuthi i-combination ukuthi ngathi imoto akusavumi. Impilo yomunye umuntu ongilaleleyo right now impilo yakho udalwe nguThixo inkosi yamakhosi uthe kudalile umsidalo wezulu nomhlaba wakunika indodana umntanakhe wabuyazo kufela ukuthi akudenge ngegazi ngoba unenhloso la emhlabeni kukhona indawo ukukethelekiyo angathi kambe ehlala eBenside ubuzohlalela uveve uzahlalela uveve udubeka but ungazuqondela abantu ehlala khona impilo singahambi ibe ngcono. Sonke kukhona asikhethele khona. Sonke uThixo kukhona asikhethele khona. Then I talk about this. Akuvunyezwa lokhu nxa kucrusade. Bafundisi. But uThixo kukhona asikhethele khona. uThixo udale, can you just imagine? uThixo udale umuntu wesilisa wadala owesifazana but inkinga yethu ngokucabanga ukuthi umuntu wesilisa uqualified ukuba nguhusband umuntu wesifazana uqualified ukuba nguwife. You are a liar. Umuntu wesilisa ngilapha ya akaqualify ukuba husband because ngowesilisa uqualify ukuba nguhusband because unguprovider. Umuntu wesifazana akaqualify ukuba imarriage material just because ngowesifazana. No, uqualify ukuba ngowesifazana aqualify ukuba ngunkosikazi uma kuye sokulo kuthiwa iBhayibheli the help that is meet for the husband. Nxa esekwanisa ukuba
uba lusizo kumkakhe usevunyezwe ukuba married. So before ukhala ukuthi marriage yamiyala mina vele sengahlala ngekho ku marriage qala ucheke ukuthi wena wafakwa yini kuwe and yakusebenzela wena kumele kube nguwongenayo usebenze phakathi kwakho ukuzwa kube yi-marriage material. Sihlezi phezu kwezitulo zeplastic njengoba these days khona it's even worse. Ama-plastic they are recycled. Akumangalisi uhlezi phezu kwamachingam achiswayo afakwa i-heat right awoma aba iziqoqodo abe shape isitulo but izolo bekuyichinga yahlafuna hambe yalahla ku recyclement yaphinde wasaba isitulo. Akumangalisa uhlezi phezu kwepaper bag yalahlwa ngomunye lo omunye nemali zakho abelahla ipaper bag yabithatha hambe yachiswa namhlanje sokuyisitulo. So nsani isigubhu semazowe shayina ngaso usithi drink yami yemazowe this and that bonke iphepha lebhime lalahlwayo labe lathatha amabhini ayengozi mara la geziswa lapheka ukuthi aseliphenduke lisigubhu semazowe. What am I saying? Ukuthi impilo yakho ngenxa ibona i-wastage today ungaba wastage because of where you are but uThixo angena empilweni yakho yakani back usuyinto emangalisayo yakani back usulevani yakani back usuhloniphisa. Uzahlala njani abantu bekudelela every day bakudelela ngoba kawula Jesu bakudelela ngoba wala right identity. Ngiyakwalisa mthandekayo wena abantu bakho sobakudla ama leftover. Hey abantu bakho sobakudla ukusalela emayo komakelwane ngoba lawe nguodlayo uchiye kubuhlungu kuba ora kanje crusade. Kanje crusade. God bless you. God bless you. Avashithwa bakwazi ukuthi lo olapho sepopota kanje ayisuye umngami osefuna umbe nginkulu ayisuye umngami uyanikeza ivalue umngami uyafuna mbonakala ehlonipheke ebantwini umngami uyafuna ukubona ngigqoka impahla zobukhosi but lokho sokusekhanda lika baba angazi bamnathiseni kumbe bathe bemnathisa okuvela kunathwa kunormal bathela le break fluid baba ubaba senokhile ngosememeza phela sithi viyana tshela inkosikazi wamabinga akabe gqoka i-crown kuphela umkakho akukhethayo ngeza ukuphakamisela isandla yakutshela igama likaJesu umbone sefaka isandla ungaphanisi ukumzonda umlethe lapha sikhuleke ngaye uJesu ophilayo angenele empilweni yakhe. Ulamanga nxa usithi uyamthanda usuqeda usumbalekela ngoba ukushawudini ekushawuda wena mana lapha ubekwazi ukuthi ongithandayo wayebuye nyenye wayequqa ukuthi angitshela ukuthi angithanda akakhulumanga straight akekho ibhizinisi nje kathi sisami mayisi kabanjani sibe ngabangani akula bungani into ayidinga luthando yedwa esakuthanda uthando lu right yedwa ongamcela imali wabalwana remember wayethutsha yedwa kathi isivalentine ihambile wena amaluba wabonanga uzazobona imfeni usuyilele usothole ngesifuba uvalentine uncithile akakwazi ukuthi wathengelwa thozi imbali egold right kodwa ukuthandayo wayequqa le foni emekesha ukuthi la ngikhawuza ngihambe ethatha ifoni yangikha abezonikeza wena ngoba ukuthandile but today ngiyokutshela amagama abuhlungu today ngiyokutshela yena ngiyosakutshela ukuthi amaphodolo ngasemgwaqweni kungenxa yakho kambe samfana mina sendana amaphodolo ngezigwenxa zakho lezi bakelizwe yasoze lilunge esigwenxa ngokuhabudana amaphodolo. What is happening is because ukhona umoya osuhlezi kuye lo moya mhlawumbe usuke emdenini wangakini usuke wahlala umkakho ususenza ukuzondisa wena ukuzuthutha emendweni ngendlela othutha ngayo uAnti mana ke ngimthinta uAnti kancane senseqedwe isikhathi esihambi ngibuhlungu nomuntu even right now onyalayo leli vangeli esithi mina kusamele ngiqale ngephekelwa samele ngiqale ngegidelwa samele ngiqale ngechayelwa ingungu impilo yami ihambe angiyali emthandekayo ubunzima bempilo buyakuthula into eziningi but umbuzo wami nanku kade usuhleze ethawuni kulamagetsi ufuna uAnti abezohlala kuyasebenze nayo
uzakwanisa amagetsi la zabe imphandla mjojo. U-anti besala ukuhamba ngemoto ekhetha ukuma ngenyawo. Esithi angena ebhasini ethi ngizwe idizili. Aze inhliziyo ichibilike ufuna ukukhipha. Angahlala ku-anti usafotheka imoto wena. Okunye ungaholiswa kwakhe ekampanini is because of u-anti. Uthi wena sebenza kuphela ungatholi imali yokugada umjovo. Uqume ngenyawo usona busebambe imandla. Ngisuke mabenhlala la. Right here. Yeyondini. Usukile lapha ngisemsebenzi siqhuma ngenyawo. Usuka kusacha ngabo4 kusasemnyama. Umlando uke bambe emsebenzini uyefika kusakhanya. Uchayisa emsebenzini uphuma so uyabusaza ukuthi uphuma uyaphuma step ngani yakho lapha eduze. Unozaza hanje. So hanje uzokulandela namakhombi. Into sele ebhasini ngimeka sure ukuthi ngihlala nemali emergency. Ehlezi ukuthi mayibhinga ngajawa imoto lebhasini libhende. Yehle ufuke ngiyathatha ichain kuzale key. Ngiyathatha ichain ngophele nga ehlahleni eseduze. Kumbe phone eseduze. Ingene emthoveni ngedizingini la. Jesu Jesu. Jesu Jesu. But now umuzafuna ugogo ahlale lawe awuyalisa ugogo ukuyamthanda. Umuzafuna ukhula ahlale lawe ukhuloko ngalisa mthanda. But wafile inkomo ezingayo. Wafene yakhe uphumuzi wayelani. Waphila impilo yakhe wena ungekho. Wazimoshela izinto yena yedwa. Abezohlala kuwe uzakwanisa ukucorrecta kahle lokwenza saphila. Umntaka Eli but at the same time umntaka Belia. Mana ngiqedise ngabe church. Abazalwane be church. Nothi le lapha uphela le yakho sonta kiyo la emzalwane kuna ngapha. Usuzibuza ukuthi uNkulunkulu ukhona yini waye impilo abingatshintshi. Umfundisi I declare this by fire by thunder. Ukuseta I receive udabula impahla. I receive udingwe amazwi kageza. I receive every day uhlala ngoba I receive. But ezakho zempilo ubuyela endlini uthola idumo lakho lubambe ikolo yathele phezulu kwesitini. Ukuthi awuhlale esofeni uhlala esitingeni uzahlala ngasuka la. Obesithumela umama enkonzweni. Thumela umama enkonzweni awuvutha umlilo. Hamba zathenga izicupho. Omunye lapha kade uzulalela emzalwane we-church, mzalwane kaKristu. Ngo-2026 namhlanje sukuMarch, kodwa lesicupho sa last year ufuna sibe le anniversary esingayo. Udokotela wathi isigubhu 3 months sirenew. Wena sakho ngesa last of last year, ngesa last year, esika 2025 ulokhu uqhubha ngaso qeda usigezise. Then I expect ukuthi impilo yakho kumele itshintshe. Uzahlala ukuthi isigubhu se5 rand. Sasikhona ezama-Chinese effect but the kids izaxubha. It's the 5 rand. You can't. What is happening? We are expecting ukubona impilo itshintshile. Mzalwane wami mana ngikutshela, ungumzalwane we-church but ungumntaka Belial again. Why? Because ngemsebenzi lezenzo. iBhayibheli nxa lisithi abantwana baka-Eli babengabantwana futhi baka-Belial, ungabakhangela bona uma baba ngumpriest, ubona labo babengama-priest again. U-Eli ngumntaka Aaron, isizukulwane sika-Aaron. U-Aaron ubefakwe esikhundleni sokuba ngumpriest. Umntana amzalayo nguwazala u-Eli. U-Eli sezala uFinehas, sezala uHofini. Bathi hayi ngoba upriest ngokwangikhaya, bangena ezikhundleni ze-church, ngoba ngezangikhaya. Abangena ezikhundleni ze-church ngoba uNkulunkulu obakhethileyo. Abangena ezikhundleni ze-church ngoba uMoya oNgcwele okhulumileyo. Bangena ezikhundleni ze-church ngoba i-church ngeyangikhaya. I-church nxa isinjalo ayisiwe kaNkulunkulu. I-church nxa isinjalo sonke sesiyegeza. Mama bangena bathi i-church yangikhaya
but every time nxa abantu beletha izipho bekulethwa inyama akade siba ngeyomhlatshelo eBhayibhelini. Nxa kulethwa inyama wena befika basika amafutha enyama, inyama engalamafutha kube yabayithisi siya ezulwini, but amafutha bezithathela. uNkulunkulu wehla wathi senzo esinje, it's a sign ukuthi ngabantwana baka-Eli but ngabantwana bakaSathane uZungu-Eli. Umlimi kasoza ukusizela ukuthi ulilunga lechurch. Umlimi kasoza ukuphendule ama-prayers akho because remember ye-church. uNkulunkulu uzophendula ama-prayers akho ngoba umsebenzele, ngoba uyamesaba. Izenzo zenza abantu bengakuboni, izenzo eziyathabisa uNkulunkulu na. But ungaqoka ngezenzo ezokuthi ngomfundisi umbone hamba le-girlfriend, kube kwathi umfundisi ngala Zulu ukuhamba kwakhe le-girlfriend akungakhiphi wena enkosini. Akala ncwadi evele ezulwini emsetifa ukuthi ngumfundisi, ungethuswa ukuthi uthiwe ngumfundisi. Idemo nengahamba le-girlfriend, idemo elubekwazi ngayo ukuthi lona umfundisi omele ngimbalekele itsotsi. Kanti indaba nxa silotsha, haleluya basesilotheni, haleluya basesilotheni egama likaJesu. Sizathenga izethu lathi. Kanti waye nxa silotsha ulendiloda ngakurafula, waye ungakhiphi impahla ehlala emgwaqweni ukuze mbona ukuthi wena wenza ingqondo ziyasebenza. Ufuna ukubona nxa ulendoda ekuhluphile wakuhlukumeza, ayikho lokudedesa ehluphile lendoda, ufuna ukukhipha impahla ehlala emgwaqweni. Izulu lisina likuthoma ungikhona ngani, ilanga litshisa likutsha ukhona ngani. Waye ungakwenzi amfundisi akwenza anti lo angahlupha ngiyatshintsha ngengena kwemini ngedinga omunye lendoda. Kanti waye abafundisi bengakuhlupha uhlusuka ukuthi una ichurch awusayi. Waye ungatshintshi usukulana ngedinga omunye umfundisi oza kwenzela ngcono. Abafundisi bayavuka bayawa ngoba ngabantu benyama, but uNkulunkulu ophilayo, uNkulunkulu angawiyo, uNkulunkulu angafiyo, uphila kuze kube naphakade. Kwabo isayina ukuthi bahambe bavumeza inyama yabehlula. I mean, here I'm preaching like this. This woman seated here, my wife, not even one day. Angabe angahamba ngabambe message kadade. Before I told, if even before I became a pastor. Isebenzile ngaraje zilemi besingela zilimo besilemithu. Izilimo zincane. Indade zilemithu. Yeah. Abuye so afika khuluma indaba kuzi inyimbe zize zehluso. Ekuba lesikhathi amukele umnayini. Somele kahle uthanda indaba yo. Ubhale phansi ama points. Umuntu ulethisa njani? Uthi udinga istory sangikhona namba imali. Yonke indaba yakhe kayina story. Udinga umshefu wentandengele. Uzingazathi amadila akhe indaba zakhe sihambe njani? Hambe right. Jesu. But all of that ayisohlakanipha uThixo ngigcinile. Asohlakanipha but umphepisile. Benixoxela abasechurch abazalwane. Amessage angena ku-inbox. Abe umuntu afika send message. Man of God, I have this problem. Can you please help me? I got about 2 minutes the picture. The picture kikhangela uchaye half body ba. These days we talking about viewers. Jesu. You are wondering ukuthi usafuna problem yakhe solve kumbe usafuna ukuba iproblem yami. Because once ile number yakhe sesixoxa ezimnandi ezabadala siyi2. So many phone nami ingaringa ise bedroom. So mele ngeke. Yini vibrate sofini. No. Yini vibrate bedroom asa vibrate sofini. Engaging abambifu. Ejo isipiti inhlala abantwana kukorito. Umntwana uzawuza homework. Mina mbifu ngicela ukudlula mana ngitsakile. So ngani ngomashinkile abalekela ubhudetha noma nini? No. I have to have my peace. Ifike endlini ayihlale lapha. Ingaringa umama idobhe aka-answer phendula nomuntu okhona lapho.
ukuthi unasenseve inye number senseve equotation. Uzobe senjeta equotation send message uthi I love you. Hayi mama ukuthi ngiya transect us too much. These days anyathi. No. Jesus. So this is what I want you to carry leaving this place. This guy tells us something. Understand, child of God. We are going to meet here again tomorrow. I want to come and talk to you, Lufeva. I want to come and talk to you, Mdagamlimu. When I'm Christian, omunye ngoswali ngazwa ngabazalwane. Ukuya church sokukuhlupha. Ngenxa ukuthi bakhuluma bathini, ngenxa ukuthi bahamba bawuhleka ngani, ngenxa yesimo sakho bahamba basiyeyisa. Ungabe anaki, ungafuna ukulimala uhlale endlini, ufanele lodwa lisitothe ngonelodi, lahla lemgaqweni. Nxa sokuhluphe ngale, hayi buya ngapha, ungabuye ngapha uzozama, uyasebenza. Uyasimriki uSathane. Ngegama lika Jesu. Yenachayeka kodwa uSathane. Angakurecha lawo uwe utiphu uJohn Cena kulala batsha wakhona wathi wela phansi wahle walala okwameza ama uJohn Cena ikuthi sebemgandile besithi kasafuli wabekhanya zovukile akala ndaba ukuthi sokucounter uyayeke la wathi 1 uJohn Cena athi mana mphumuli bathi 2 athi nyamaziyala athi 3 John Cena seqile namhlanje sokumenza waba uJohn Cena wazakala ngithi uSathane nxa ukuvivina okunganani abanye abazonda abanye bayangizondisa obana bamboni njengomuntu ayisibo manje mupheli yalu baba bomoya kumele batshintshe ubaba bebe lo baba kamoya unkolo ngizwa yini umthandekazi uNkulunkulu wamazulu makangenele empilweni zethu kulintambama efana nani ngegama lika Jesu Nkosi ethu Msindisi.